Ende bironto ina kanwa gakio wewe ngwa kethira itu kethakia karibu sana Mwesh. It's a pleasure to have you here. Kethia umero no mwire ne atiori. Ibweka sana mero betu mbita wa Florence Kajuju ni woni chairperson wa Commission on Administrative Justice kana ofisi ya Ombudsman na tuyeta kenda twariria mantu ya ofisi eu ko mumero wende oraure twethia turi amwe twaranirie kenda tumenya ngugira Twitter na bora umba kuija kibatwi. Thank you. And I think akiuria kirapa ingiba kwitha nende kaitene kaba ina kiuri purpose kana ngwe yo bichini ire kuyoyongwa. Ribon tutoyeta kenda tumba kueleza bura ofisi ya umba umbirwe na bura yumba kwithira itutethia turi twinthe amwe. Ofisi ya Ombudsman etawaya renge Commission on Administrative Justice. Na commission chionde no tukuyo commission nyingi kuna National Gender and Equality Commission, kuna Independent Electoral Boundaries Commission, kuna IPOA na kuna commissions nyingi na independent offices like office ya DPP. Office hii ni iracheyanire na katiba ya 2010 rira tugire tukwenda katiba enge ira kethirwa yetwa batutwe raia inya ya kumba kwithira tukithetera kwa ile ofisi ya Ombudsman na ya National Gender and Equality Commission na Kenya National Commission on Human Rights chombere kwithirwa ikiretwa na sheria ya thithwa kenda ya particularly ofisi ya Ombudsman ebati kwithirwa etegera bura mwananchi akuritirwa nguge ni muriti nguge thirikari kwa ubatu watuika mwananchi nonto kwena barabandiki ithirikari then county government na national government na to oversight kana tutegera auditingo bwa thirikari then county government na also kire national government kwa wende watuika muritingo wa thirikari ate ukutethia bura kwagirite we yake ofisi ya Ombudsman ukathitanga kwa huu ofisi ya Ombudsman ni umwe na wakili wa raia lakini rira wakili oke yakirwe ate kureia mbecha na ate kwira uwe wambe wete kotini kenda omenya process na ate kwenda technicalities ka kethirwa tu kwira rete malalamishi yaku no ingirwe thirikarine na njirete agirite utire wakanyaga kwithetera pengine wari mwarimu wari daktari na uma ngwene wa retire we kuma ngugene watueka pension ye kwetira uma weta Nairobi ke pensions department ba kwira file kwete kuoneka ba kwira rete mbecha kenda to chwira file bau bonde baraba kinyete retire ukethe otari wa mbecha cia kwithirikari we yakiri batwe ukareta malalamishi watuika nende itu twakuthiatira twe wakili oku tukira thirikari kuria birabie biaku kwa hiyo ndi mante hiyo tumba kwithia twetethia raia ukethira chief atakwa baru iro kwenda ukethira kweo wa mtoro thirikari ukethia ndawa ite sibitari na wende ukoona wetete kwira ndawa ira na ite sibitari obati kweyo kwa thirikari county itiraikia ndawa ndene sibitari fulani na tukandikira county baruga twabera bote wita ngwebura kwagirite kwa utethera tukio oversight county government na national government and a representative of the public. Oh yes, it tuchita umwe na public protector of the people kana advocate of the citizens kwa utwe mawakili ya raia lakini tutekure wano tukatwandiki thirikari on service delivery on the same kana kirira muntu aina malalamishi yote tukiona on to actually I agree tu ingi bethera bakimenya baraba ingi manto yare mani kwa tu nkumutira murungu but kwina muntu rakamenya no mbithire ngito obichine na nkono tethio efficiency ya untupo kwethira bwekarika how is it? Batu tututuma iratueta alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution ikwethirwa no kureta baraba na challenges methene. Ugatumira mediation kwaraniria. Ugatumira negotiation bakaraniria watuika kethe iko ingi ngogene we muritingo wa thirikari watuika munene okuwa kwenga ngogene atikwete opportunity ya kwithetera principles of natural justice itiromba utumika keowe uyake batu kwa kethira ni waziri fulani na ambingira ngogene na ntikwaelewa ni tonto ambigite ngogene toga summon
waziri wa ministry ra kethe Ministry of Lands kethe Ministry of Interior twabera ni tonto bukuinga mtongo gine na tibwo kwagirite rire ndi tukabathikira watwika mtu atirari amakosa achokwa ngugine watwika kwegetomi yo tumayomba gwitwa ngugine twamwira murembe chechia wire ibati kuriwa mwe murembe chechia notice na tukithetaira mwananchi atikie kuthulumiwa ni aritingwe ba thirikari. Yes. Na tukielekia mheshimiwa Nwithirite witwira at the beginning ino bichi thirite kiana the new constitution 2010. Previously nukona ka Kenyans bethirite bakiona so much benefit on tombere ne kutari no ntupu nukona ka Kenyans bombete kwithira bakia ya relieved of a very huge burden on 20 at least kwena ramto akomenya ngeto bichi nera ntithira nkire yaku if anything ankaure to malalamisha yako yariko. Do you think with the coming of the office of the Ombudsman it's a relief to many Kenyans barabati omba kwithira maybe bakiomba kupay for their justice? Kuringana na woni miaka rankarete ofisi ne nontu yuyu mwaka yoko yo etandatu na inkuthiria ngugi kwa mweri yo twetete imbonete antu betu babaingi muno ba Kenya nontu twiku Kenya yonthe imbonete antu baraba kuthulumiwe county government bayete kiba atwe na twabathetera either bachokwa ngugine kana bakariwa mbecha cio itwonete inyamuntu gwatwika na kwenda gwita ome rongo akarega kwa agato passport akiakiba atu twamuthia tra passport ira nekoneka kwire twagambite inya mantu ya governor flani achunete ntiwa munda nugumya mwekuru etete kwa approval kenda develop mundewe ari upload itano na rathika gwatwika ndi mnene wa county amwira rete yele kenda gwa approve ithatu mwekurura no twatari ne mainya asarenda plot yele ndira erirwo kwina office ya Ombudsman eyire kiba atwe ekweya twathiatira mnene ora yukite plot chiawe tweta twamuria bioria twathibitisha na yukirie plot ira kimakosa na twandikira land registrar ya Kiambu County na twamwira nacho kimiundera yetwendera ntiwa imwe kuru na ni achokerwe na mwekuru arawerwa na araewa approval na arakara sawa echo iturari na malalamishi ya JSS Junior Secondary School Teachers na inde ire omeru no ntube bambitete bambira boy bakwenda mbariria baikwa bura ofisi yetu yombo batethia twakarande nabo arunga meribo na tomba kuona bura tomba kuandikira Teacher Service Commission barua kenda ari anaba no tomwe bari bakwengwa ngugene bange iba kwerwa kuringa na koti boye ugete kwandikwa kwoni illegal kwatwika mba tariki momori wa nana mwaka yo batethia bengugene thira mantu yatathira between TSC nabo twakarande nabo twandikira TSC baruga TSC yechokia appeal na nende kwina igambara riko tindire kuendelea lakini turandikire TSC twabera anabara 46,000 baraba kuri wangiri 17 imagine Phineas mwana aura graduated na ayawa TSC number 2016 eko TSC number 2016 dai 20 I think 2021 ila kuya kuandikwa no ntwa kuandikwa ayawa tangiri 17 bamwe bobe nana bamwe bobe na tubiashara and grade 17 na watu kaicho kare acho nyumba icho ukarera mwana school fees na icho cha kutethia wewe na we na TSC number we mwalimu so tulira TSC ba tuli Ombudsman ana ba 46 not 20,000 no ndobera ba wete budget yo 20,000 teachers to abere 46,000 of them must be employed so hiyo niongo ira Twitter ara mnyonge akodhalilishwa not in this case mwalimu ro GSS no mnyonge TSC ni mdosi government ni mdosi to abera batu tikwenda kumenya ana ba 46,000 of them to budget bandike kwa hiyo chungo yetu itayo well put manto yegyo kinyelo bichie kwa ntobedera maybe bakimenya bete yambene bakamenya wakili mbia chekurora file keki kendeka for one kono tedio from the office of the Ombudsman imbibyo byongo byedera bikendeka maybe anything tangible kana tuni muntu edire ake ana complaints yake ontoko yake edire ake ya kwebyo maybe atena byo tena approve obo kwembia wedirite wita kwa do you also advise antabaraba ko yo complain obera yambaride aku it is strong enough it and evidence to ekina nakina or how do you go about it?
menya mantu ya kisheria rimwe complicated yetherwa ya marito sana na antu rimwe inyare ukona akija kibatu kana agita kotini ikwithirwa akenda kuelewa so rira muntu ake kibatu no rimwe turetaro inya mathina ya succession watu ika family ne kurwa ana pengine achiari bakwire ana baraiba kuruira bila bitigine achiari ukona igamba ya riu tuterete kairie no ntu kotini ya mua mantu a succession kwa utubanga inda mtu aya twamweleza twamwira kuringana bura mantu ya kari kogeta kotini ukethia ndo kwenda legal advice ituthe tu na partnership na kituo cha sheria kana finda tukomba mushikanithia mawakili ya finda kana kituo ya ugageta kotini lakini kwe magamba yamwe tukikuthithia recommendation tukikuona mantu ya toyamwa no tuthikaira watwika bati kwenda kuwatanira twitatu akarande tukagita igamba reba atwi twagita tukathithia recommendation watwika kethe ministry kana ni minister kana mtu thirikari ate kwenda ufuatilia bora tugite itweta high court tukera judge you made a court out of the court kenda ndi tumba ku force the government thithia bora kwenda kuthithia kwa okay ya etimantu era tubati kuthithia no ntu tutetikire tu gutegera criminal issues okay there wako thitangi na kuia assault na mantu ya tuteyuka keyo ya uya bati weta kotini okay the mantu succession yeta kotini okay the mantu ya muntu kiumbe na muntu kiumbe tutethia taira na ngo kuthukire tu muritingo thirikari so okay yana mantu ya tutekwenga tukwira aende kuringa na bore mantu ya ku ya karito teka barugaira wa yana chio eta kotini okay the otio chiomba ile ndio twarakia na finda Kenya tukaria na kituo tugatigira mtura ayo tethwa ugo to watu tigana iria batu ituthia taira na tukahakikisha mtu akona haki na mwesha allow me to say then ni umono wichie nweri tango as a watchdog to the public if that's how you do ni atabo ensure that most Kenyans can reach you easily on tombua kwe muntu areara maybe athwana kana vinyeine kana tiania atiumba kwea to the head office maybe in Nairobi na tu inyangara me uyo ngo atini uyo kinyau iboretie maybe in a way to get closer to the mwananchi renda thurirwe kwa chairperson ke commission ndachiere agenda yele agenda mbere ni decentralization kutigera gwikia ofisi ya ombudsman mashinani no nto inyari yeto uri angwa ombudsman ndiri mana inya nanto bamboria na te uchita ombudsman but yeto are uri umete Sweden it's a Swedish name kwa wendere mina both gender either man or woman not to Swedish but also to these other name with a commission on administrative justice. So ndaonera inyari yeto re angwa ithena so ninda njirerie kuona burango skuma thirikari etwa budget to the decentralization ndauga and the other thing in digitization no to the ino kuona to age ya digital sure na ito kwenda ndi inyamanto ato kuthithia ethra digitized kwa wende tuga na ito bati weta the digital way kenda tutatiwe na ara cake so digitization ito thithetie complaints management information system tumeta CMIS ukethira wabataki website ya ombudsman okay kwethira wena complaint kinyawe any corner of this country no umbe ku register complaint yeku boro kiel online boro kiel ya wamantu ya system kanoge zote kwelewa mantu ya kuenta information ogeta web cyber no uka login na ukaomba ku register that is one so we have a very good system ya complaints management information system na wa register complaint yeku online ukomba umetrack okay wa number na ukomba track number 2 ndawe no tutitwinde tukomba wetake system hii ito the decentralization much more nke yanda atimire ombudsman rure to ofisi Kisumu, Eldoret, Mombasa, Isiolo and to na tuongele ofisi na of course the headquarters is in Nairobi yeah. Tore egitarere to ekuthai itombere kurura ofisi Nyahururu kwa tu ina ofisi yetu igitare to tururite Nyahururu itombete kurura ofisi Garissa na nende thai the latest in town ne ya kurura ofisi Meru kwa wende tukethia tukirura ofisi Meru no ntodawa kirauni kire yarwa ke mutwe Phineas na murungu na mpere opportunity ya kwethirwa ndi ombudsman
wa Kenya igitare ngei kuma kunte detete office na indarire antu bamiru ndabere nani birabie Nairobi gachiumia mbikuthe ndetere antu betu ibo ntokona twe celebrate kudura ofisi ya ombudsman rojo kadhi ankiboeleza na rekende kirugorwa na twena tureke huduma centers no kuona huduma center i one stop shop in a most of the services cha thirikari ndani ya huduma center tuona no to budget ira tukwa thirikari itikugana kurura ofisi hapa na pale katweke desk eta ombudsman's desk ndene ya huduma center tuwatandirite na Ministry of Public Service kwa hiyo ndito ithera twina 12 of them kinya mbere turura ofisi ya Meru turari na ndakae wetwa Elvis Kimathi au huduma center no atetha kianto akayokia complaints ira atuma isiolo na nende tukureta ofisi Meru kwa hiyo ndi antu beto ninkuingia bora ndaugire mi kesho natimiza na together yake on that beat actually kendoto eleza more because it's a promise you kept. You've kept it tugenda kumea maybe no mea muti Meru ni nene so mbere tureikia uketha itwira inaku kongo muti Meru weta inyakeria we Meru we mutwete Meru on the same on your office Mwesh tire tukiona kinyako yanto on tebran kwedire thank you it's more or less of a watchdog to the public kana buketha bukia like ya bura mwingio kwedire kia treated. How has the public taken your office so far? Inkuona antu bawe retu every other time retu kuchora strategic plan nonto yabatu tuko tonyo office 2018 itu atrimire strategic plan ra yandeki baba are kumbere ekuthira twanjiria kwandikenge so tukiandikenge twanjirie kuona itu ambere kuthithia analysis ya kuona response ya wananchi on acceptability and gukinyila office ya ombudsman that time tuonere ere 28% tukuthithia mid-term review ya batu tu karakara ofisi na for 3 years ni arewitia ya kinya over 50% thai no tukuthithia end term tukiuma batu together twina report end term review ya kuona ni batu miaka uturigete kuina tukinyethetie ofisi ya ombudsman ituthithete a lot of sensitization na nya thai wero TV etwete this opportunity katukuthithia sensitization kenda antu betu bamenya much more office ya ombudsman kwa hiyo ndi tukuona itukinyeti over 70% in terms of anto kumenya na kuma ndayire Meru ntwireke caravan egoro na ruare no ikwenya sauti ya kwa gweka kwaria ntwireke caravan tukithilonka Meru tukira Meru office ira yetu tugire tukarugura itumirugura rojo kwa hiyo ndito no tukuthithia sensitization na nkibara iria nkabera office yete thakia antu betu bara bakuthulumiwa na njira fulani na fulani na fulani kwa hiyo tuthithie ru mutaratara yo yonthe ningwete kinya Meru thai ibelewete thai nke ya ndauma gakoromone na ingo karibu atimao na ito karibu ntu mwanya na egoro iturari lare iturakulukirira mikindori iturari gontu gokwinge sana itutigete pockets tia Meru County the 9 constituencies uteno tutakinya twena caravanira ituraegi na Mwesh on the fact that with the Arabo Ekosoa to thirikari kana people in government how has the relationship been between the office of the ombudsman and maybe the executive arm of the government onto yabroko ito authority kwa mtu wake yabwire onire indabutirwe ngwe and I don't know the basis on which betirete mbutu. How is your relationship kana ni atombete ko manage for the years you've been in that office utethira we kirithana na thirikari what parameters have you put in place? Twe gutonyo office na batu twethira twe antu bathatu chairperson woni na commissioners bangi baile umwe wetwa Lucy Dongo ako deal na access to information na onge awetwa Washington yo Pio Sati no vice chairperson yokwa so itwambererie kwaria na thirikari twabera mbere Bruno tubawe kapa kwandikirwa mabaruga bariona mabaruga iyo yaweta kima waziri twatake several ministries tukibaraithia twibera batu tutina thina bagwe in an event turenda kwithirwa tugitaniria ngugi kenda services cha thirikari chitha seamless yote no ikugituka so twa liaison officers in ke ministry ra nyingi tukatha twina muntu ora tumwandikira barua tumwira kwe muntu alalamika
nonto bwa service flani yare mwa chibo ibathitanga wa muno nonto bwa manto security mara muntu akugwa chibo nayo kire munda yokwa mara chibo ati umbandikira barua kuthitanga gikuo mara waziri flani na aranditherie makosa flani so tukethia tukiaranirie nabo na twandika barua tukathiata tukaringa thimo twatigira thenererio ekweta ekuthirwa ibo nto wikweketwa etwa alternative dispute resolution ni it's an alternative justice system rekethirwa ere na haraka kuthiria thenera weneo na itio cost mwananchi kwa wikwaraniria na rimwe era lazima inya watu kaito kritha na thirikari me in this case mwananchi nwe supreme nwe number one so batu ende aje kwa the chairperson igokaria mwananchi takwende badeki oni okaria thirikari thirikari ende lakini kwa kwende okaria mwananchi so whatever happens in between ya JSS teachers to the TSC tutikwenda kumia nabo kwa uma budget your obligation equal andikana ba kinya county government emeru kwerio kwa ari na kirano katika county government na mandatory clinicians one of the clinicians who are secretary general addressed the press akiuga boba akwingwa ngugene boba tere imichara ngambe chinyinge muno so I could address the press I could manto yukire public na rwamirwe ngugene wari munene wa secretary general ya report ke batu awe mucharo ya wate kuona many things so twandikira county government baruga tobera is exercising is right no ntwende watuka kwena nkirithano kama bati ko resolve oto abati ko rwa ngugene oto abati okinyanga onge na irio achokerwe na ari wambe chichia wa the dues so mantei wikwaraniria tu tona abo tukwaraniria abo na yarema tukamenya sheria ni utukitikiria go summon minister go summon governor go summon anybody non to watu tutitangwe under the discretion ya anybody kana direction kana control so katiba ni to protect to that extent kwa to watu tetare to batio beta na mbere tutira tukia kimantu yegie the new office kana atugeta kana kakeru ka miru mbere tutira tukia au kire access of services itokomenya yara mainge kwa mtaida yara kiwa onda tanda trima mheshimiwa Florence Kajuju Antevia but now you are not available kana utio bichine ira chonde china arakure your officers kana ntubarabare bichine maybe ya Isiolo ya Kisumu onto ya yo te Isiolo dai maybe rorokere kwa mtu akarokara how have you been able to track delivery kana service ire kwedrekea na in those offices tukwe office nenda realize kuna disconnect ya regional coordination nonto tutare na Nairobi headquarter tutare na regional coordinator urakumba ku monitor office chia Eldoret ya Kisumu ya Isiolo na Nyahururu Garissa bora igwitanguge so itwaombere kwithira tukiandika mto regional coordinator na office yetu ina of almost 30 advocates na bamwe ndipo bwa na uma office ya regions so regional coordinator nande taira report every month imbetharankiona ndene Isiolo office imagamba yana kana complaints iga na chiketwe in that office na niga na chi resolved na niga na pending no ntutukare akuthithio kago karaya ka bora mtu eta akotini akara miaka na miaka mantu yawe ate kuthira kana tukatura kuandikanira barua ubati tuandika barua ministry gajokia so no mwankanthi ate karinde onde skine kwara no ntumba weta keo the regional offices tukamenya yayo yabati kuthiatirwa hivi na hivi na hivi so it is easy no ntumba inyake system rera oreta complaint whether umiletete wewe kana online itumba track kamya complaint it kwa yoyote to itha kwa yeto bring up nyande wakili to adhakia bring up tukamenya after every 14 days complaint yende kwenda kwithira either yo choketu baruga kana itikire to action ketheo te baro era choka so itumba kuthiata na tukethea tukiaria na mwananchi akaringirwa thimo kethea documents atareta kiroreta nge documents kenda tumba mutethia na mweja perfectly put in your office itukwithire tukia agree that it's more of a watchdog na aumbere I'm pretty sure mbere ya office yethira ikia setup ikware na until maybe you are dismissed from work there is no office of the ombudsman or
weta koti ukona ukuthiria miaka 5 ukithia tareamba you dismiss the case. Do you think coming up of the office nyiko tethetie in the public office kwethira nyako kwena uritingwe boya mtu akamenya mtunda mubuta aketa ubichine fulani no bichinyete muri nyanya thiringi? Do you think your office has helped kinya thirikari iyo yongwa ithira ikipa kana kithia taira watho bra kukarinya ki dismissing muntu? Untu bongi bra sheria utwira tuthithie iko support thirikari county kana national ko set up complaints management institutions within the ministries. So ito train officers ba county na ba national kenda complaints ile ikweja inyambere ikinyela ombudsman bakona kethia kwenjira bomba kuthiria theneu lakini rimwe ndo kumya mtu nona andeta ku report kefinias na nwe munene okana no anthukiritie mantu akwa yakathuka kuruki so of course bake yake batwe so itwenda ku make sure mtu ura kwithira agitethwa ibatwe na tukahakikisha untubura botechererwa so itwe watchdog obo ko itwe watchdog itwe the citizen advocate so itwahakikisha mantu yare yakwa resolved within a record time na ura kureta thina thimuritingwa thirikari tukapambana nwe na tukaelia mwisho kwithira witwira kana we all know you've been there since 2018 this is your 6th year. Congratulations. Thank you. What have you kanembia ombekia kwithira ukirwa man the pulpit aroka by the way onimba chivete bo and nkuingia mawirane yakwa mbere burinko weirwa nonto ara twatirimire office yetu ere thai itumbete omikia antu bakamimenya itothithetie ombudsman mashinani sana kutigira antu bakwelewa office ina atakari na bura bomba kwiyakirio twina access to information na itu itangu inya na Media Council of Kenya twinenya memorandum of understanding ya gutigira members of the public bakomba kuona information ira it's a new act ya passed rate wa mbunge 2016 iba twende to kuhakikisha kwa implemented imkwere manto yako yare ya ile decentralization na digitization already itu achieve it and digitization no to twina system in place across the country alafu twina decentralization todwora office ya Meru baba tigiku baba keya twina office inge Makueni era ebati kurugurwa no bo tutemerura igitareto nyo egati werugurwe kwa hiyo turugurete office nyingi na itu no tukuendelea wiki antu beto kire Huduma Center kenda bethira baitethia mwananchi kwa hiyo akwa ni ingwikwa nkoroe kwega neri no ntukumenya aranda metrimire imietethetie steps nyingi sana na antu nyiba menyete office yu nyano ntuboko no ntu imtindige tangi interacta na members of the public sana so tuimbere mno Phineas. That's true. No regrets. Actually ogariara na unjire ne antu bayeweta ne ato buntsman onto rwengire ole tell us about Mantegio bichi ya Meru bronku ite ine kururwa Meru you know Meru nene keria mwanka mutua tinara ina obichi kedire kirurawa and how do you expect okumara obichi kedira etetha kianto ba Meru? Office ye twemerugura building ire wetwa Royal Business Park ikethirwa kwina hoteli yetwa Royal Hotel and Royal Hotel ina building ina maofisi wetwa Royal Business Park twetha 6th floor njuri cheke uko Mohamed Muti ukaenda inama ukaona Royal Business Park na no me access on the other side era ya easted uni opposite uno utonyo ukethirwa uitethwa kuma Royal office uketheri operational no ntirio tumirugura na inyakathe tumirugurete mutindwa this is just the beginning no to any county headquarters na anto aba ingi to expect bethira bakeya mutindwa baba defy to inyako ya level 5 hospital bare yo mutindwa baraba kwenda kuona county government bare yo mutindwa baraba na mathina ya maingi kethe county commissioner bakwenda kuona no mutindwa so tu utegera tuona it's easier kwa miambereria taye mwisho kato miambereria ndene ya mutindwa batende kendeleo kura inyatwe thia toteku batibira no nde ichinkorone kwa ibura nde ichintomba kuma ndene ya ofisi ya ombudsman teduorete ofisi ya ombudsman Meru kende nyanto bamboria kajuju na atia kabera ndaruore ofisi oteta ke wakili mantu ya moye mathina yawe nayo kuthulumiwa
eto wara Royal Business Park on the 6th floor. Ombudsman mawakili yetu yaiku yatigire thina ciaku ikuthirwa utirite nya kingontore na utiamba gukara yake 10 kana 5 kana ile thina ciaku itathirwa. That is what I'm proud of. Congratulations Antonioma kwira waka oboro kugetekera ni kirero kimotwe anto batura kurigana abo member ku mudia briefly mitigiria nkwe 45 seconds. I know you're a lawyer, we'll keep it to 45 seconds. Member ku mudia parting shots kindly. Kaburomba ameru betu no twende tukureta service closer to mwananchi. Tafadhali tumira ofisi yeu kinya watu kanketha kuma ngugina next month nketherwa ndiri in touch nabo kenda we yake ni wambira kwina thina fulani komba kwitha nkibariria baba batethia antu betu na ibwega sana antu betu kanyere kaina gwe mwene. Thank you so much Mheshimiwa, we greatly appreciate na mbitikiria mutegeri nkurikanie actually mutindo it's more or less of central place Kemiru kuna ndewe mutindo wite thoko wite shughuli ciaku Royal Business Park on the 6th floor au ni wakomba kwithira nindi ukiona motungata ya ubichi ya Mheshimiwa beginning from tomorrow actually. Roe kiruro ambirani abo. Thank you so much for finding time kwithira nyewe na batwa, we greatly appreciate na mutegeri hano tukitha twika era gatanta kiro aria rwetu tukitha twicemanakia nyumenda kite kurano ntobande to chaweru thaithatu.